chi bai vek ule voi in nun kong ruai tu atan pathian thu din thar le kan mamo ti kan ngai thladon ani hi tukina pathian nen kanin pol na personal devotion atana kan lo mangle theu don nia amasa in sam number sumnga pakhat chang khata tanga chang thum thu hilo ngai thale masa ila o pathian ingil ni e mawangin mi khonga ila ilai natna na satawangin ka bo chiat na te hi thai bowang che ka kholo na te hi mitlen fai sak varla ka sual hi mitlen fai sakang che ka bo chiat na te hi ka hreta sia ka sual hi ka ma a om fo thina ni lalpana thu mal som ro se amen letukina kan devotion hi apoi mo hle mai din thar le kan mamo ti ani a tukina hian din thar le ngai mi lo kan omani chuan alom oma ngai ta ila Mizoram Legislative Assembly in thlan result chiar chung changa All NGO Coordination Committee ina angen na angin thotana vote chiar aloni don ta a alom om hle mai ama ero chu sakhozalin narama Christian India ram mi pui za up 3% po tling to lo Christian sa khuate kan ni poimo anron thlang chat thin hi kan ngai mo lo hle maya amala tu te po nui za fiam thu tho nan te kan mang ta hial maya poi ka ti khop mai heti hian ka han soidu a central sarkarin thiam takin kan Christmas ni taklali suwa pian cham hlim taka ko ranten ruai nen kan lom hun tak kha good governance day ya min pon khum to a sarkar pisa office kai ngai Christmas ni ya anlo om ta zau zawa tin kan pathian ni taka faina hapta faina ni te min pon khum le a tuna ti hian pathian ni kan serti reng chungin khovel pum puya pathian ni Sunday te chu ursun taka khovel pum puya puwa kan observe ani lain vote share ni ta na sarkar working day ang main minan puan khum le a heng ang zong zonga kan sa kho zalen na min rod paljut na hi enga ma ngai lo tam tak kan lo om ta a heng ang ngai to hian eng anga lian le eng anga rap thak nge nga chu kan tum o ti te a an che dana ngai to na thil tam taka omani nam tlem kan ni ba ka sa khu a po tlem te kan ni wang hian kan din mun kan him lo thei dan te uluk taka kan ngai tu a thil ho te a po kan tran rual atul na te tukina hian kan hriat thar atulin ka ria a kan Christian na hrim en hian tu lai khovel kalphung hian in min hnuk na satalutuk ani mai thei kong tin renga hian din thar kan ngai na alang na sa sot hle ani Hindu nula pakhat hi Bible chiar na kaltlangin Christian ain pe ve hlau maya pathian ni tu ka in khomin an zai ho thin te chu a mu no mati a tiang chuan hla te ron thiam chho ve zela nuamati tol tola ti chuan Hindu temple an pathian chibayan buk dal nen ain an lo e mawang chuan Christian sa khuwa aron zui nuwa lali soring tu aloni nuwa chuan zalen takin nuam ti takin pathian fakin arong te poron bol chho ve ta ani amai ro chu Christian te zinga an talri tula Bible ring tu masa te nun dan le atun laya ring tu te nun dan han khai khenin thil diklo omin a kheta a ti chuan lekha buzor na book room a kalin church history ko ran chan chin je na bul leitura dapta ani ti chuan enga ti te tlat nge hetiang ang church history te nangina iron zon te dai ananti chuan heti hian a chang ani Bible kan e ka chiara ma se thil chik dewa ka han ngai to hian tir ko te thil ti buwa ko ran le voina ko ran te hi kan inang ta lo e maya eng tik lai khan nge ko ran ni hetianga alo nu fual tak ti hi chui ka du ani ati e anti kong le lama chuan thil dik takania aza thlak let ling viau mai
Satan hi amak khop maya nadang nei hek lo le ring tu te ti boy le kan nun ti che thi anna ani meu mai sia tar at ani bok si lo khovel chang kang zela hian ring tu te hi kan nun sop che tur hian khovel thil te hi kan du zong tak te hi Satan hian alo mang tang kai thina tektik fing tak takaron chelekin Satan thanga hian kan ok na sata veu ni inalang kanin pek na te hi enila sa zumeyan soyang mai hi kan ni chowa an soi fo thin kan thevin kan ringa sa zume po hi azui lai tak han zong ila azui tan na lai mu tur om si lo hianin amonga ain vu na le ame mor chu in thau tak ani to ani chu tiang che chuan piang thar to Krista nei to te po hi Krista ne na kan in ton tir le tu na kan din mun te hi chu in thau thei takani a puzuata na soyang devin mana ain tu na kapmanga izok che ti la te hi sa thin ma ila ani na tak taka kan nun din mun zok chu tu na ain ma na kan kapmanga izok che ti om vek hi kan ni a chuwang chuan lali sonen kan in ton tira kan hlim na le kan in pek na te kha han ngai to ila alung len thla kan ni tru el bethel hun lai te kha alung len thak zo kani chuwang chuan kan nun hi din tharangai na sa em to mayani pola chu akum upat ang zelin tharawa athang lien zela athi don te pa po ka chu hun a thleng don ta nima selarin na chu ka vuan rengani alati a nima sela kan rama ring tu tam tak chuan ma na kan rin na kha kan phak to lova rin na kong apo kan chaklo em to ani ti hi phat rual ani lo kan politics khel dan le kan biagin pon lama kan nun phung en hian din thar kan ngai em ani subject tu chuan kan sirta kan khan anun ein en leta mana phak lo ti ain ria a olalpa ingil nei mawangin mi khonga ilai nat na sata wangin ka bo chit na te hi thai bo wangche ka kholo na te mitlen fai sak var la ka sual hi tleng fayang che ka bo chit na te hi ka reta si ya ka sual hi ka ma a om fo thinani ati tlem lai khan ka soi to kha he thu hi kan ta lang non le du at helai subject tu ina asoi om je chu an tong trai don thina lalpa ati hian athil ti sual mi nan hriat puilo zong ama ina hriat si te kha alo lang wara ahan mai mi chin chia hian anuna fel lo te athil ti dik lo te asual na te tu man mu puilo ma sela amma alang fia thin lalpa ati hian asual na te ama om thina pathian chu ko ma sela asual na te chu amu fia thar le thina ni chu asual chu pathianen anin kara dai dang tu harsat na ani tlata wangin lalpa nen inpo taka inpo le thei tura dai dang tu asual na kha nok ati ya chu wang chuan chungte chu ten fai sak turin lalpa angena anun din thar sak le turin lalpa a aulom mai ani wen a hian ke ni po in chutiang ang chuan lalpa nen kan in pol na le ama nen in po taka kan nun dun na dal tu zong te lak bawani theina turin wen a hian kan nun lalpa din thar turin isom liang pathian kan mamo na hi kan in hriat lo chuan mi ring hian chapo takin intivei takin anun amang theitlat ani pathian za na le chi na reng nei lo hian mi ring hi akhosak theitlat ani chuwang chuan vena hian ama lalpa kan mamo na kan hriat chian chawin kan nun hi din tharina omdon pathian imamo lo chuan inuna pathian achelowang imamo na in hriat chu chawin inuna lalpa achedon ani vena hian enge imamo dam chung khosak lungkham na awangin chung lungkham na awang chuan pathian nen kan inkara suala lo om fo thin amai ro chu pathian tel lo hian khovela sum zong hi nei ma lang atop khoka chuan inuk acha don meu chuan thil dang yaw don lo i thap han na re na tur chu Isu Krista chau ani tho chuwang chuan thil tak chu Isu chau hi alo ni vena hian kan nun din thara om le the na turin ama kan mamo na in hre chiang le ila lalpa hi kan nun din thar le turin i aw thar leang
lalpan na thu kan zatan malsom ro se. Amen. Itong trayang u. Lalpa kan pathian chungnung ber min mangai tu. Voina hian ithucha poimo takmai kan puang suak le ta. Din thar kan mamu ani. Kan nun hi lungayin nguin na chaw thina. Dam chung khasak lung kham na te hian. Na satakin min del rita. Lalpa kan nun lungay na chaw thina ni. Voina hian suala wanga lungay na le room na tep mo tam tak kan nei tela. Heng zong zonga hian lalpa kan nun hian din thar amamo na kanin riat chua. Kan mamo dik tak chu nang ma ani ti kan riat thar le the na turin he thu cha mang hian kan nuna thu sei thar liang che. Kan mamo che a khongai takin lalpa kan nuna ronin pong chuak liang che. Min mangai tu lali so Krista mingin kan ron di le. Amen. Lalpan malsom cheu sela vein ni lalpa ne ni le nom le vek ule.